Thamul test le ta thari ngji gi chapter new chi ra chapter new di machi gola look to sola di shina syllabus tangla changes le re changes chi khala na nyama loktep nanglo la nyama gi chapter new era of one party dominance di mewa chare ani nyama gi chapter sumba politics of plant development di thadegi chapter new chadere adi chapter di mean to tairera cbsc gi there is planning and development chesa ngi chapter new shudi ani ngi planning and development kana labai planning and development di chapter thing aji ma thik hola nge ki sub topic khase jila divide chere pen chapter di introduce here chapter di ki ani topic chik development ideas and planning kana share che an chik 5 year plan kana share che an chik major outcomes kana share che ani last thing aji ki niti ayog ta niti ayog di ya syllabus nang la sawa at chi ju re shwe ra ta ding aji ki lopche di last topic de la the the chapter the introduced here la first we have to I have to remind you the three broad challenges that India faced after its independence jagarang se ra sabe jela three broad challenges ngaji gi chopsing thangbo nang discuss chimba di nanglo ne the third challenge that is to develop the entire society penju thoni ne re chizo nanglo social justice kan te ne re khanda changma la yarge tai ji galang ji society kangza yarge tai galang ji challenge sumba ji she ba chapter thangbu nanglo ta chapter sumba di kangza manji gi hodige ga challenge sumba ga ke ji she ra ta British government ki the British ki jaga de rangzete sabe gi chela jaga ki economic condition dhang sang to ani jaga gi agriculture ta jaga ki land fertile land mangbu jur di partition kadi sambala fertile land khase ji Pakistan nal shorire ta tu si ani jaga di economic and hang sang gi ta crippled economy lagi to hang sang gi pension di dang kyo hala share ra dine kyo hala shati sambala ta jaga gi ta challenge mangbu nang ni ta challenge ngaji gi main challenge chik dikha chai tere jaga gi penjo yer ke tangya jaga gi chizo nang lo la ani chizo di yer ke tangya o dige kana shung ki laga che di an jaga shung ki strategy khare adopt chila na plant development now the objective of the plant development is to modernize jaga di modernize jaga gi economic la growth le self-reliance social justice economic justice odige plant development ki ani objective re ta dine ngaji gi plant development ta jaga strategies the steps khari le di komasu kola thamanya we have to understand the concept of development and planning so let us first talk about development now development means the process of improving the living standard or you say the change for better anything that changes for the better is development but development di changma la meaning chik pa thap gi mare group mandala development ki thanda di manda chik chagi wa tengir pe chashina ngaji gi jaga di yarge tangya khangala ra ani shung gi ta mimang la samlo tang jerwa yarge tang ji do soto chu chu din zu shung gi yarge investment manguli ra ani dela shung gi yarge thongor ta soto chu yo ta din zu yarge tu gi thongor ra hinni soto chu di industrialist la development re but the dagarang industrialist ta soto chuksa gi saja jero adi saja tela mi mangu shu digi ro di mi sama displace chu chagi ro odigi mi tinzula tribal mi tinzula development chagi mare khunzu saja uni to re deba migi la tan shi khunzu gi ani culture council la to re chesa manju gi khyan zo thona chi daro dam jik suwe ilana shungi da shu step chimbule bi khirte ini ta dagarang dam chusa gi saja jero adi saja tela dengi mi tinzu tribal mi tinzu gi ya mohu de gire ani dam chu mo sang ju ya saja din displace chi ores odige gi ta example ben narmada bachao andolan da dile to ta example mangbu re ro odige ta chi ngaji khari lagola na development nai di ngaji gi ani group loga la meaning loga che gi res hine ta jaga shungi ta rangje ra chabi jela ani yarge tangya is la di sambala ani section chik chibu jil mata che section
창말 기배 용이야 어디게 가는 도난 체레 제장은 저기 데벨롭먼트 될라 아니 수익으로 숙심부 고들라고라나 스테이트 기로 항상 숙심부 고도스 또 스테이트 기 여게 땅에 가는 롱바디 여게 땅에 가는 게인 디 스테이트 기또 가진나 슌디 गवर्नमेंट की गेन की हुई ना तो गवर्नमेंट ला आनी चॉइस नहीं है याना मैंने फ्री मार्केट अलाउ छी रा दैट इज लिबरल कैपिटलिस्ट लाना पेना ngajegi ari nanol economic system to dang sta free market yana mena ni ro state ki economic field la interference mangu yo chira major role of the state in the economic field so din nanol ngajegi pena state khorangi decision kangza state khorangi thachu centralized planning lagi do atela what to produce for whom to produce all are decided by the government so din angla free market shira yo mare ta jaga shungi ani develop chiyala model dini ne khandi adopt chilana socialist model adopt chir ni kyanjigi exam nanglola 1 marks the 2 marks nal magu pe liri ra what are the two models of the development lana ani one is a liberal capitalist the second is socialist model or you can even say soviet model khanana निमा कोलबा ये वेकअपला अनि सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक दिखालाना सोशलिस्ट मॉडल रे अनि चिकता मजिगी क्यागा सोशलिस्ट मॉडल एडॉप्ट छिवे जुमसे चिकता क्यागा की लीडर मबु शुज रो अनि सोशलिस्ट मॉडल देला इंस्पायर छे इन और खजिनना निमा ग्रेट डिप्रेशन चुंगदि जम्बला अनि जम्लिंग नांगलो ला गेकअप तोसु छे छांगमा पेंजो गाल कांगे इवन यूएस अरे ये कंगे थे ये दी कबला सोवियत की इकोनॉमिक प्लानिंग थिंग होना शी मिमांग किंजुला बेसिक नीड्स टेथर जैसे देर अत्ता छे अनि क्यागा की लीडर्स जो हम साइंस पाए छे जे क्यागा रंग से रासा होदा लीडर मांग छे जी खवाला अनि देबयलना क्यागा दी सोशलिस्ट मॉडल एडॉप्ट छेला देबर जैसे रंग से रासा होदा क्यागा की इकोनॉमिक दी सोशलिस्ट मॉडल एडॉप्ट छेरा अनि दिने त क्यागा शुंगी रिस्पांसिबिलिटी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी दे खर्च गेलन त जहाँ नंगलोला अनि poverty mangu pere poverty mewasia to eradicate poverty tanashi social economic justice te ra tanashi ani jaga nanglola rangje rasas kapti sambala ani jaga nanglola ta 80% of the population were dependent on agriculture dependent and dela majugi kya gita agriculture kal focus chiche yarge tanya ओदिगे खुंजेगी त सेमनार अनि एशा चे नि क्यागी त पेंजो हेरके त गिर र त डेभलपमेंट छियला we say we need planning queries now what is planning here actually implies the optimum utilization of the resources optimum lana how of the best utilization of the resources in shizi dua it doesn't matter how many resources you have but if you don't know how to use them they are never enough so resource thing ajigi ani yakpo phejo tangayala we need to plan because plan here sets the economic growth for a specified time or specified period of time ro tiji chindi jinanglola ajigi chashi tikje tiga serke tangi inda stela aju planning lagi ro ya ta kaga digi ta yarge tangayala planning digores the planning diga galan maju khari kolona planning commission chikores and planning commission da dile ro so planning commission di rangje rasani lejo di maju hobtam na lejo mare planning commission di maju gi ta route formation di maju gi ani jaga rangje parle mara kona jaga rangje mara kona maju ki shore pena early 1940s la ani jaga rangje di rai ba thachere it was in 1944 many of the big industrialists entrepreneur mangu shuji khajere ani bombe nangnola chomcheta kyaga rangje ra chadi chambala and kyaga benju yarge tangela and kharchi ki invest the kunjigi planning is very important economic planning is very important and there la any major role this gilang odwala na government gilang odos those cheje ani ngajigi planning commission dilera the planning commission diledi chambala planning commission gi ta chairman gi sucha degilana ani prime minister chadigir ani the planning commission thango chadi chambala planning commission gi chairman gi sucha degir Jawaharlal Nehru chadigir ra khajina na ni shuwa chi planning commission gi chairman di prime minister chadi kyaga rangse ra chaoda kyaga gi first prime minister di Jawaharlal Nehru indi ani planning commission gi first chairman di Jawaharlal Nehru
easy na sam ni re pen planning commission gi first chairman surves ani kyanz level na har shawre first chairman adi samal di club gi prime minister surva o khang gi ming tishan na prime minister di ani planning commission gi chairman di chadi yer the planning commission khati le na 15th March 1950 la le re ini di ani 17th August 2014 la ko dissolve chare and di kapsu zambala shumsu le re na 2014 la kyanza ha ko gi ra Narendra Modi ki party BJP NDA ra ko BJP ki leader wa ta tani chala NDA government ra 2014 ला अनि एनडीए गवर्नमेंट ले एनडीए गवर्नमेंट ले जे अनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खरी था चलना प्लानिंग कमीशन दी डिसॉल्व छेगी था छरे तो जे प्लानिंग कमीशन दी 17th अगस्त 2014 ला डिसॉल्व छरे त प्लानिंग कमीशन सब ला नरेंद्र मोदी की खरी रिप्लेस छरना तो नीति आयोग सो नीति आयोग दी कांला डिटेल दी मजी की थंदता लास्ट टॉपिक दी गाल शेगी रा त दिने मजी की यागे तायला प्लानिंग को रेस अनि तब प्लानिंग टिकेला मंजी या बचत गण के शी होता मंजी की खावा लठसों तना मांग इनकम लेसर खावा लठसों मांग ड्रोसर दिदे गजो बचत तिरा ताय बचत मंजी की यो नि गचे तिरा दैट इज प्लान एंड नॉन प्लान बचत plan budget lana larger perspective from the year for example like building dams irrigation facilities whereas non plan budget di manjigi yearly basis kan the year ra ani like giving salaries that does not need to plan ra salary te ore government employee la te uye bare dawa ta ko te uye bare so the date rogi manjigi this is non plan that year so first 5 year plan ding manjigi ani khawa gal ke shigla na shukche plan budget करने की जिशियर तो चीज़ें अन्य मज़े की थरिंग की planning and development की चैप्टर दिने टॉपिक इंट्रोड्यूस चीज़ सारे development ideas and planning कर चीज़ सारे रहा तो दिने मज़े की next class चला अन्य 5 year plan कर डिस्कस चीज़ें तो जिना